2003. godine prilikom arheoloških istraživanja srednjovjekovne nekropole u Lištanima. Kod Livna među 21 grobom pronađen je i jedan sa ćiriličkim natpisom. U grobu su pokopane dvije osobe, muškarac star između 35 i 40 godina i žena stara oko 60 godina koja je tu naknadno položena. Lijevo od pokojnika na ploči uklesan je epitaf koji glasi: "Se leži pop Tjehodragaje imal 9 sinov tere sred jedinem god je strije." Pravoslavni pop Tjehodrag i njegovih 9 sinova najvjerovatnije su poginuli 1363. godine kada je mađarski kralj Lajoš I Anžujski poslao vojsku da iskorijeni mnoštvo eretika, to jeste paterena, kako su nas pravoslavne hrišćane u to vrijeme nazivali katolici. Ploča s natpisom popa Tjehodraga nalazi se u arheološkoj zbirci Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno u Livnu.